burazeri. Kako kruže informacije, zapravo prva zvanična informacija jeste da je danas bio sastanak sa Željkom Obradovićem i upravnim odborom košarkaškog kluba Partizan i da će se sutra znati konačna odluka da li Željko Obradović može i želi da ostane u klubu. To je pod 1. Pod 2, Zoran Savić je dao ostavku, on je smenjen sa funkcije sportskog direktora, znači velika previranja u košarkaškom klubu Partizan, pa želim o tome da pričam neko vreme. Ali pre nego što krenemo u ovaj inspirativni video, želim da vas zamolim da lajkujete, komentarišete i podijelite video kako bi što više ljudi vidjelo ono o čemu mi pričamo. Zato vežite se, polećemo. Burazeri, Željko Obradović se juče spektakularno vratio u Beograd, dočekalo ga je desetine hiljada navijača na aerodromu, zakrčene kolone i to je bila sportska senzacija i mimo sporta, ali prvenstveno sportska senzacija u cijeloj Evropi. Željko Obradović je dočekan kao heroj, kao oslobodilac. On je bio vidno potrešen na ivici suza. Let kojim je leteo je bio najpraćeniji let. Njega su dočekali navijači iz svih krajeva zemlje i svih fela. Došli su da daju podršku najvećem treneru na svetu i da pokažu i vlastima i Ostoji i svima ostalim šta znači kad se Partizanovi navijači ujedine i šta znači kad Partizanov navijač stane iza svog stava, iza svog grba, iza svog dresa, iza svog trenera, iza svoje ljubavi. To je nešto najjače na svetu i juče je pokazana poruka, evidentna i jasna poruka je pokazana ljudima sa vrha vlasti koji su sve ovo radili sistemski i planski još od prošle sezone, jer nisu mogli da prežale 2 titule Partizana u ABA ligi i u Srpskoj ligi i onda je to jedno veliko sabotiranje bilo, jedno strašno sabotiranje i došlo je do ovoga. Znači, navijači su pokazali šta misle, kako misle i vlast je morala da ustukne. Vlast se uplašila evidentno i od navijača koji su fizički došli, a i uplašila se od navijača koji su na mrežama kao ja i kao ostali bili aktivni i iskazali svoje mišljenje, što nije malo. Jer ja sam u Kraljevu, da sam bio malo bliže i da sam znao da je to bilo pa dan ranije, ja bi sigurno bio tamo. Ali vi znate da sam ja snimao i proteste u Beogradu i u Novom Sadu, da sam snimao proteste, da sam bio i u Nišu i u Kragujevcu i svugde. Evo sad zadnje gde smo bili, taj veliki protest u Novom Sadu, tako da burazeri, nema brige da je gospodar Monstruma na pravo mesto. E sad, pričamo sljedeću stvar. Smenjen je Zoki Savić. Znači, svi se smenjuju, samo predsjednik kluba Ostoja Mijailović je nesmenjiv, nedodirljiv, nije čak ni ponudio ostavku. Da kaže, evo ja nudim ostavku, pa oni kao fol da ne osvoje. Ne. On je izgleda u ovoj igri nedodirljiv, nedokučiv, nenadjeviv. Kako bi ja to rekao? E sad, postavljamo pitanje, zašto je to tako? Ko njega to drži? Da li je košarkaški klub Partizan pretvoren u privatno preduzeće Ostoje i upravnog odbora Partizana? Po kom ključu se bira Ostoja i po kom ključu se bira na primjer šef marketinga Partizana? Neke stvari koje taj šef marketinga
radio je na jednom jako lepom nivou. Ali očigledno da je on blizak vlasti, da je on blizak Socijalističkoj partiji Srbije. To je evidentno i očigledno. I kad sam bio u šopu Partizana, blago rečeno sam se razočarao. Jer to je nešto ono najosnovnije. Tu nema nikakvih inovacija, nikakvih zanimljivih stvari, nikakvih nekih stvari koje nemaju drugi klubovi. Ništa tu nije toliko kreativno i inovativno da bi moglo da podigne rejting Partizana i da bi moglo sa tim da napuni kasu. Mislim, ja imam ideje i u jednom od sledećih videa ću da pričam o tome šta bi ja radio i kako bi uradio, ali za sad nek ostane ovako. Znači, Zoki Savić je smenjen, on je doveo Osjetkovskog, koliko ja čujem, Ostoja je doveo Miku Murinena. Ja opet tvrdim da je Mika Murinen izuzetno marketinški dobro urađen. Kogod da ga je doveo i Ostoja koga kritikujem, svaka čast majstore, uradio si dobar posao. Da li to odgovara Željku Obradoviću? Pa, to ja ne znam, ali ne može baš sve da se podesi ni da odgovara Željku Obradoviću. Iako mi moramo da vodimo računa da njemu bude 95% onoga što mu odgovara, što mu treba i kako mu treba. Ne mislim da je trebao da bude smenjen Zoki Savić. Ne mislim. Jednostavno, mislim da je trebalo dati otkaz nekolicini igrača. Željko je rekao da je to najveća prepreka za njegov ostanak u klubu, što neki igrači neće da ga slušaju i da su trajno zahladili odnose. Znači, mora da se da otkaz nekolicini igrača po bilo koju cenu i onda će igrači da znaju jednostavno će igrači ostali da znaju da su oni smenjivi, a da nije smenjiv trener. Jer kad imaš najboljeg trenera na svetu, on ne sme da bude smenjiv, moraju da budu smenjivi igrači. I to je tačka kroz jedan. Znači, zato Željko Obradović mora da ostane, igrači moraju da dobiju otkaze, makar od njih jedan ili dvojica, tako da će ostali da uhvate zent i da slušaju ono što radi Željko Obradović i što on kaže i kako treba da se ponašaju. Jer zna se kako se ponaša prvotimac košarkaškog kluba Partizan, to je jednostavno i jasno ko jedan. A mislim da Zoran Savić nije radio loš posao, da je on samo bio tu pomoćnik Željka Obradovića i da je konačno odluka bila Željko Obradoviću. Sve do sad, otprilike da se ove godine to nešto promenilo, da su sile koje su sabotirale Željka bile toliko jake da je i Zoki Savić popustio. Ali ja samo pitam, zašto se Zoki Savić smenjuje, a nije se smenio Ostoja Milović? Zašto on nije ponudio ostavku? Grobari, vi znate šta treba da radimo. Ako je sutra sednica upravnog odbora, svi treba da se nacrtamo tamo gde će oni da zasedaju i da pokažemo koga želimo da ostane, a koga želimo da ode. Juče smo pokazali skandiranjem, pokazali smo ko je najveći krivac za ovo što se desilo u Partizanu i ko treba da ode. Pa nije Ostoja Milović bogom dan da sedi u Partizanu. Niti je košarkaš bivši, niti je košarkaški radnik, niti se razume u košarkaške poslove. On je samo jedan vrlo sumnjivi biznismen koji je u spletu okolnosti i dodiru sa vlastima bio u mogućnosti da zaradi velike novce. Verujte, većina nas koji živimo ovako pošteno i koji smo završili neke fakultete i imamo nešto, smo mogli da se okoristimo o vlast. Pa šta mislite, ja sam dizajner, nisam mogao da radim
neke plakate, propagandu, ovo ono. Za koje pare? Za koje pare? Da obrukam mog dedu, jednog, koji je čuvao Jevreja za vreme Drugog svjetskog rata. Da obrukam mog drugog dedu, mučenika, koji je sad sa Hristom. I nije mučenik, nego veliko mučenik, isečen na 21 komada. Da njih obrukam. Pa bolje da živim ovako, da se ponekad i mučim u životu, ali da mi obraz ostane čist. Tako da, Ostoja je zaradio vrlo sumnjivo te svoje novce. Svi znamo kako je zaradio u dilu i talu sa vlastima. Tako da, ljudi, šta da vam kaže gospodar Monstruma? Moramo još jednom da damo bezrezervnu podršku Željku Obradoviću. Pod 1. Pod 2. Moramo podhitno da otpustimo nekoliko igrača koji su najveće bundžije i koji ne rade ono što traži Željko Obradović. Ne ponašaju se u skladu sa željama najvećeg trenera na svetu i u skladu sa dresom najvećeg kluba na svetu. I pod 3. moramo da otaramo Ostoju iz Partizana. Jer ako Ostoja ostane u Partizanu, može da dođe kogod hoće. Može da dođe i LeBron James i da ostane Željko Obradović. Ovaj Partizan će biti sabotiran. Nama treba neki normalan predsjednik kluba. Ja bih želeo da to bude Željko Obradović, a da on nađe nekog od svojih prijatelja koji žele da upravljaju klubom i koji žele da vode klub kroz finansijske i ekonomske bure situacije u Srbiji, a mi grobari ćemo da ga čuvamo. Jer ako nismo znali da sačuvamo Duška Vujoševića, sačuvat ćemo Željka Obradovića. Zato, grobari, braćo moja monstruozna, vozljubljeni i visoko počitajeni monstruovi svete, gospodar Monstruma vas poziva da lajkujete video, da se subscribe-ujete na kanal ako već niste i da podelite ovu priču sa nekim ako mislite da je bitna. A ostavite komentar šta mislite, ko treba da ide iz kluba, Zoran Savić, Željko Obradović ili Ostoja Mijailović. I ko je doveo Željka Obradovića, Ostoja ili predsjednik države? Ili je Željko Obradović došao sam kad je osjetio da je istorijski moment za njegov voljeni Partizan? Pozdrav! Pozdrav!